Thusoh Lahkhom hin ngai ho zo se na bon savin ka ngai lut na leni khopa salam avelin ka hin bol kin ove jiribam peace agreement thua hilchit na Facebook WhatsApp le social media dunga apau do chanin comment hi hanlang ipi hi jong le jiribam peace agreement thu na sai uvin suknu ne ban na ne diutia gamtin na sai jiwin hi tia thu sai ji ho hi nampi ngai lut na di ta nei lo na hi ve ka tino me azi che jiribam area sunga firing zan hi akigoma somni langa a hi lo le somni lagu vei aphatan a hi ani na adingin tu masang zama jiribam peace agreement sign anabola chu mar in puilam kai lui phabep mi thum kichip na a hi ti jong weltam ta aniki seitan chule hichi thua hi mar in pui general headquarter in jong jiribam mar in pui chu dissolve jong anabol tawin a hi hichun abat sa chu peace agreement soi ki bol chu thula lo personal issue tabang bep a hi tina a hi chukit le hichia so pi mar speaking hon peace agreement soi akai zo nung ovin jong weltam pita ve mongbung si jang firing anaki to kinin so pi mar speaking ITSC HVV extra hoto combining lungki to in firing muna melmate anaki kap khom GAT jong weltam pi group phabep in jong kana saitan a hi lam khanin tu chunga to sit to zairan te hi mizo sin awai mo su ke yuzavin a hi azi chu ama ho jong mai te te to relationship simjing la a zaw chu a hi ve hi jong le a khopum piu hu mi phalo ngan a hi dikata asan pon khusung vai hom khatlani phatlo ji a khusung mi pi abon cha a gan thei athu diu hi keiwang chun christian khat hi nan ka gyal thei pon a hi azi chu pathian chu abram koma sodam le gomora sunga mi chon pha mi som amu zo jong le sodam le gomora su mang loading anati pi a hi hitabanga chun ei ho jang krista nungzui i hiu le iso piu su hial ngai dam zo gut ding ngai lut na le khuding a hi je ti hi kuki zo nam mi pi zo se ka tim na nom pen a hi achain en tunia ki to mona thei thu ha sei sangin mabana pan Lahkhom di dan zo ha sein sei o hitin tua e santen zairan ahung etek o hi pathin thilgon in kalan a hi tua ki pat zairan khumi ten meitei gal pan ahin la tha ova frontline mongbung sijang phaitol ta dung zairon ti ho kahung kilung to chat diu hi ka kinap na len pen a hi tai chule hi chika kinap naw hi alol hina igam igo o ihu bit zo na divin kidam to hilovin amuna hung theilo zo sin ha chungnung pen pathian koma tawn in na hin ki thopi jing ovin ti hi ka tim na nom pen a hi je ngai lut zala sei khil sei wal le ki ngai damo hite Kakipah'e SD General Secretary Kukizo Defense Committee wangai thang en tuilang kol lungyal saina pastor solalin asai bangin politician hon politics thu boipi hanlang namlam kai hon nam thu boipi hanlang thingnoi hon jong frontline a gal kap din hanlang pastor evangelist hon jong phata in pathin thu sei le phante pathin thu hi he utin phata in ta sanutin athu wang asai dinga lom hon sei le phante frontline a gal ka ma kipido ho zo se chunga kipa thu ka hin seijin kazana sangpen ka hin peve ahin la frontline a gal kap dia ho jang youtuber akisu gam gotawin lungdan aum thimle tan a hi khanto dung zuin inam sungawa youtuber jong atam tan a hi theile frontline a ho hin ki honda le deisa a hi separate administration hi ai hon idaluham e santen adaluham hoita igyal le ka le mipi a confusion a hi gal kap lawa yum sot ole imadan chi ova idei chi ikisei ova idei chi ibol di win aum tai a hi theile lam kai hon lunghin gel them ovin lang jirbam langa anamo lem ta chapa hole nu sangkim phuba be la te ding ngai to hite nu la pa te jong taw din gut sa a hitai nam gal hang ho jong gal kap din gut sa a hitai to awan hi galam kai ding bowan a hitai nam ngai lut zala ka hin sei hi chan chu hitan te sei hil zo se ngai dam keima ta chapa cookie forever from cookie land meitei pasal khat changpol to ki hal li tha 9 November 2024 Andro Police Station hop sunga poiro pat lei kaya meitei pasal khat changpol ki hal na anaki hal li tha 18 thulhut chun asai na hi ama hi mina tha zo nunga a hal hi di ham ti jangin mo a hi azi chu mihem khat changpol ki hal mei a aka li tha ding chu ngai to ta hi koin ipja a hal tha a hi tiwang hi news ki so chanhin het chen a hinai poi a ip chu hile meitei te a hi phat le apha a hi tai tu lai ta hi igam sungawa gal inayovin inam piwin gal pi inayovin hi jeng jong le tu lai ta igam sungawa a chi pen chu a hi le peace agreement a hi in press release a hi in condemnation notification joint press release
newly elected leaders clarification ti ho he aha chi the igal mi te vin iti bolo han lang I khoni keng tan han lang I lol tan han lang iti thousand le condemnation I bole lungdam jeng te danin I ta vin a hi aning lang khana ka ala ala khat le ni in peace agreement jong ananei ki ji ovin a hi hi cho hi igyal to chat le lungdan jang omin po nat jang omin za cha jang omin nui za jang omin a hi imalam hin khowa chi sanga hoizo phazo in pathinin ki khialna I hin pitaw han ningtho khong bisenpul district a tunin arambai tengol hon final match adin ki gotna ananeiun ki ha sil na zong ananei oveti thugu anakimu inahi hichi hi ata hi te han lang gam kai zo si a hunin ei hungka mo han lang itoke ke ovin ki kizam te le ti hi mitham holung gial a hitai ipj inamiti le tu ni chana hi bang nam gal kho a thingnoi lam kai atam zo ato bot kang lo hela a in mundal halo hela hem le athal achang cho ding gial lo lam kai ho je a hi chule kuki le mai te ki dona chunga kuki ka hi poita boy jeng na lai ho le kuki nampi ki vai pu na su boy na te na dia ki salal cso le lam kai zan ham ho je a jong mi pi hi lungnagam a hitai kangwai hintum ki ohan lang tuibong new bazar old bazar ichianaw khupi sunga ahun hung hleilu no le kuki hi ovem ipi hi ovem ki hetan te kumni lingde ki dota a mei chang chonom lo thal chonom lo galkap ding chapang kho sa lo thingnoi lam kai ho le kuki ka hi poitia nammina boy jeng na lai ho hi mei le hon na that do te ohan e sante to peace agreement na umuhi tu hin aga ine ovin ki hilna lesson phata in kila amayo hite asel apha sai poutin sopi unaw ikiti owale hin khom le thi khom ding chana pan ila khom o angaye na so pizo se in gal nei a aninga chamna iga sai uhi melma homa sanga ilha samnaw ki phon na a hi bowe manipura kokite lungkhat thakhanin pangkhom jingo hite ai ho thado pau tho ho jong ngol le lut lovin sopi mar ho ha oi mo po hite I chomi hi povin thilso jo se hi iti ki pun khom na la de ham ti zo hi ngai to ote het sa na Kangui, date 8 November 2024, Kangpopi Wat number 4, Gopal Road, Highway to Mission Road ki Kalampi ahi, in tha kisa concrete slab alhay diwa hizi in, gari alin hihan lang anyaw hizang le, lam tha no oding ahin, hichilampi hizing ni ko date 9/11/2024 ni adinga, ho loading in khusung mi pi hihan koi hizang le, iki het sa ovin iki tiem ove, ga het thay dinga pa thang min len kip gian in panga lampi hu ahi, SD Wat number 4 Committee. Team na le het sa na date 9 November 2024. Ahong lung ding date 12 November Tuesday ni ko aki panding Territorial Army Recruitment Rally ding to kisay in hitsi tip na le het sa na hi ahong ki bole na hi. Ni ko thum chil hading Army Recruitment hi ECA Gallery Lazang Phaya ki pat Peace Ground chana thaiding o ahi. Hito kilhon hin 12 November Tuesday ni khole salbung to Peace Ground hi hung ki kha ading ahin koiman sipai hiding ho suboi lo bia salbung to Peace Ground ke ka dukan jo se I kha su ke divin ikitemo na hi chule lampi hi salbung zalenmun kholmun kingkin em songil langa ilam tha chi divin iki het sa na hi candidate ho het dinga poimo ho cha hi le akhat na candidate jo se thaini ding hi 12 ni bo hiding Anina document verification le medical hi 13 le 14 ni khote ni a Peace Ground muna ki bolding a hi athumna candidate jo se hi Monday 11 November zan khang ki mapat ECA Gallery Lazang Phai muna registration le izakai ki panthei ding o a hi registration hi jingka lam pungthuma ki panding a hi thaipat na ding hi ECA Gallery Lazang Phai ge na ki pan Peace Ground chan hiding ahin hitabong Army Recruitment adia Territorial Army TA hi tu chungam sunga ama sapin jang a hi je in hichini kho ho sunga hi koiman boina thei semlawa khangtha te dinggel na pan ila chi dingovin avel velin ikitemo na hi Department of Information and Public City KSO Churchampu kuki thusima dinga su mil theila ho achunga limhung kita do hi veilama pan a zet lamchan number 1 pu major pagin Number 2, Pu Ti Kip Gen IAS. Number 3, Pu Lakhose Kip Gen, Pu Ti Kip Gen Dinga Apa. Number 4, Kai Khokam Kip Gen IAS. Number 5, Se Kholen Kip Gen IFS.
puti kip gen chapa len pen a hi ama ho chang si hi cookie society adia su mil the hoi lo a hi taw in zan hi RMB road Batra hospital New Delhi muna anamo lempa pu ke kip gen hi a chaina ana hi tai he thei khat chu puti kip gen hi cookie tel a IAS ma sapen a hin 1953 a conference ani hi chule pu ke kip gen hi direct a aji do ma sapen a hin 1965 fama ana pass a hi ziribam thilso hi kitil na ne yo hite vo kanam mi te zan ha aziribama ku kinam sunga mar try ma kon iso pinu mel hoi ta khat ki bol na hi muntina ku ki cha te zo sen ki hil nan ne yo hite niangkum gal kho lai ta a ku ki nam ba sunga mar try ma kon iso piu David thek ki bol na ban ku ki nam mi pin ilung dam lo laya ku ki chanu khat a hing lai changa me ya ki hala alho brain le ata asa munchom choma ki mu thei ki ti hi mihim ki bol na hi lo be a hi ji chun mel maten ku ki hi je ova I tha ova ai do a hi in nazat na nam min iti I min lang ku ki ka hi poi ti jong la chun na so cha de lo diu ma ba na jong ku ki hi je ova mel mate to I hung ki tha to jing na lai diu a hi tunia ki panin izat mino ku ki hi lam kai hon jong za cha pi ta hi un ku ki ka hi ti sei lep ki go ta hi un kuki minjong anung ama a sunpol de edu tahiun kuki namba sunga paite thado gangte simte marwai phei kom exisra honjong pathenin vanoizin eina het pi diwa apo inam mino hi seilep talovin hichi kuki minhin pankhom hitin namgal hi do khom taw hite tu namgal lai ta igan thei pe no hi hanlang inup sa na diu ni kho hi jongle lim thing banga I hin bel diu nam min chu kuki bo a hin la ye by TL kuki Huhui News. Tuni date 9 November 2024 ni soon news update. Tu Sangkim pung Barovel chun Bisnupur district sunga Phogak Chau Ikhai police station hop sunga watha lampi pama phailei na tonglai motha khat tunin ki kap ton in mai changin awai po ta anakha in apet penin lo muna ahin kho anabeitan a hi hichi ki kap to na chu dampi area hop sunga changpi ko le saitun ki ka lang hi danin akisaye athinu hi koi a hi ki sei do hi lai jong le along dap sa hi akoma duty bola pang BSF on ama ho namuna anapulu novin a hi hichi news ki la chan hin firing athip tai ti thu akizan adang imacha het chen be a hinai poi he thei khat chu achi sa det 7 Thursday nizan nidan ge le ko ki ka a Ziribama iso piu marnupi mautha khat Sangkim kitinu chu meitei terri son lungsit na behela anatha na banova meya jong an halwa mu a hi chuke hilova anei ago gan cha ho ki sanjong anakap li pi o a hi tuni ni khwadinga Thusoh Lahkhom inisim thayo hi chanchun aki chai kit tai muntina kanam mi te Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon chawin mangpha